ukuthi abantu bokufika bafowethu ngani zakwethu abake besiphumele ezweni lethu sekwanele ababudlile nokuthi sibethathile sekwanele abathathele kulungile abake ayikho into engasijabulisa njenganokuthi njengoba wayebekile umfana bandaba umphathi wamabutho akithi uphakela umthakathi wathi umthakathi yilapho kufuneka kuhlukane khona inhloko nesifazi yokuthi umuntu wangaphandle ongawuyena wona ekhaya akasiphumele ezweni ayikho into engajabulisa nokuthi kusekusasa umhlaka 1 zithi masithi 1 kusasa manje nje ngwathi ngithola umuntu ofika engekho kulelo lizwe umuntu osifika ngani zakwethu akahambe kulelizwe fana ngezathu lapho lendawo la izakhiwe amapemeti la ngezathu ukhandwa amalayisensi la ngezazi abantu bokufika kufika amandiya e-10 kodwa kusasa kosa wonke esenobuzwe balekhaya yini ilaba abantu bokufika bakhanda lezi zinto la ngezazi bafowethu ngani zakwethu siyacela nabafowethu laba abathengwa abathengisi abafowethu abake basimela babuye bengathi kulungisa ilizwe likamthaniya nathi ilizwe likamthaniya lisiphunyuke ezandleni sibhekile siyacela bafowethu ubathengwa nawe wena mdayisi wena ozithengiwe ukuthi thengela bakubulala thina abantu abalwa nabantu bokufika siyacela ake kuyeke lokho ayikuvuleka ingqondo kuwena silwela wena silwela ingane yakho silwela lo wakwenu ozalwa naye ngoba akasebenzi umsebenzi igcwele kubantu bokufika sitheni mangiqala lo umuntu wasesonto wasifika ngenyanga abakhali baseMalahleni okhulukazi isithobe abantu baseMalahleni nomakhosi wethu sinamakhosi sinezinduna la eMalahleni cela ukuthi simathe siyakubingelela izinduna zethu namakhosi wethu sithi ndabezitha